Ache fro saying. Ache fro ma do free. Okay, adwo free an why kakra ka ho ama me ma ne so yetie hu. Ache bi tia ho no watifo nyina. Ndamasi, so mama me sa akwanya we. Ache asema ha me ne se. Me wo baba e fe ne presila. Me ne ma de na tia me hwe ma de school kakra. Eti akra no call SS no. Afina yale abetra ne so ye funyare osa. Me wo dwomo ton ade a na o ma frɛ me. Oba ne da hospital ne makɔ hwe ne saa. Eti wo tu na obekɔtre no afi ne mu ayedi to mu yi ne ba na me call school mo na me ko bisa no se no me fa ne mra fia na se obetre school mo no se mama kai sof maame bi tama na me ko ma gift won me nua ba ko so no ote ayi side ho pa cho mra fi kro ni kakra bro no eti na akwama bia no ko asamba no nko ntana ne nka ta akwama bia no ko me nua ne mane ho ti sof maame ne kwaje me nua ne dan oni ne ku dan no mo ya sole wo no se ma wo de wuni mu no na amafo ba obaje aduro o se aduro ene omo pa wo ti o ma ba aduman ti mekọ na me se minimu ne da be da wakọ no se ma mekọ eti mi koduru ha oni sof maame ne be kasa ampamba ne koi okoko do mi sof maame ne kasa ai no so o sa obetimi na hospital no kura do so ti me ma ne try ne de ne re na me se ma pa cho obaje me sei no so wo de wo na wo nim me ba oba ne de ene na tena gift wa anti no mafia ye good or no mo fe ne mafia ye good we so makro ne ade eti mehwe no ampa maami mema akra na drama akra no to no ti akra no to no na owie SS no SM ko da na se betoto ne ma ediska kan ho na me kuru ko jame ne ko da maame na se ti ko da na se ya ya abusua edi tembi akra ne timi ko maame ko sa of maame mo me gidi sa of fie so wo kwa onko ba bi bone eti wo kra me amesi wo kobla ne ma no so timi ebehwe ba bia me so metie eti be ba no wie SS no wantwa timi nim se bia yefun yale no wanye ne ho ansua de because be exam se bia na banda hospital eti aha me so nka dokun kakra na me ya me ne ba ne de hwe ablabo na me se sa de me ma won trafie sa de a oba kwaya Greek timi kunu ya me ne wo nua baako ya Greek ne bi wie ti wo de boy ne ba ho na me se woti oba se ni se yo no so sister ha na obetimi na me se na results no nye no se ma me hwe timi de che boy no so obetimi na ebi wo voter ebi wo akra na ebi so wo kwada so ti de ohun be so no na me se oyo oba ti kan be so okoye 2 years de na boy ni 2 years de ka wom every time bia metua fees metimi na me so metimi to onye 2 years de no me bai me ka kan so nkọ kwada so de ne kwa no abai me na boy na se okọ voter de na me bua no wi a ye post na enye ya kwa ni service ya ti man ko voter ho de no Maame Frimpomaa voter ho nsu school no wa amanem requirement man fa na anko ntimi kunu ketwa no na ma lolo fa in and out na ode me ba ne ko ye school no wa amanem etu ntimi maniska na wontimi enye aduane bi kwampe so ode mane ka ni nyina age se wo kwa ma provisions ni dooso etu akura yi kwa emo na meto a 5 minyi binto bituto ni bibia nto kwa fie wura ba kekese ti se me provisions ni mienu na me bayi dia ko se be ye jawo nya basa ne pa ni bibia ne panties do be bia me ma akura yi ade wonu nko ebi nka ho na me ya akura yi kakra etu okoya no first yo mo ma akwan baaye akura yi baaye wasesa afi me bayi mu me kana me baya ka onu so de papa afrim papa ti atukura wanwe no etu ese ma hwe ma de amena kokwa me teje ma ibiem eti ba ma ja wadom ya waso me mu afi na me bayi mu no ba ma abusuafo nyina pembe ya asem onu mu nyina pena asem afi na me bayi mu no se me kodwoma me so me kwa homa chitere okuro me fie me bayi so wonya nko school fitting nkula bere mu nyina dokuru ya obo ketwa a ode so stew na se power pass so bi de na chi me bayi wo customers bebre fiti hello fm wonyina ha ko Dr. Mensen na me bayi customers wo afira akura yi e ma kwan obae be ka so nko a wo se me nko ebu o timi ka se medical me ba me ye stew no e de BBS wo me bayi ma fra papa no me se pressure away wo so wo pie kura wa nkra me etlema nya hinti bi se okoso funu wo na ma twefo na ma fra so funu me se so funu pa chew me ba na ba wa pam no na se mba na ba ma bra bo me ba na sesa de mba de ya me na ni susun papa yi kura de na ya me kura na ka me de umumi ak me fa ne saa de obi ba ma ama last bi kura me ba ne kasa ma pa ne husesebe wonwo da ne ntia na me ba ne yesa na me pa na chew afi wa ko jide mfimfi se me ko me ba ho se me ko ba ma yi ho foko ka asante foko ma ba ukunu ndi aka no mikunu na ye hu de wo pa kire why se me ko mikunu fa se me ko me ba fa ma ko jide mfimfi eti afi de asam ne kire me so eti madam fo na be hu na me sister me sro frem na me ba ne kasa ma me na se pressure asesa
papa ne kwa de papa ne nam so na ye me ya papa ne wa adwempa wo me ba ne ho eso kwa de papa ne nam so no e me ya omu ne papa me ba me nya fra madam fu me enu me ensa kan ba say e wo ton me eta fe na ye kese afere obekọ sofo okra no won kra me eti na nsan ya obekọ tui me wo wa okoy na attachment e o kede ba he me wo wa no se ma me pa cho me de madam fu be chiawo na so madam fu be ma na se wo ba o se ma wo ba wo na abehunu eti me so won ka bi nkire me da eti o kan na me se yo on so nya 22 years wo kom bebre ba wo kama hye manyini o ya me se pesra wo nyini me school ni man kobi eti na me so ra wo ma chitiri okroko no adaachi eso be ba mfa so ama me eti na me so ra wo ma chitiri okroko bre hwe wo no ti me serew nya abotere na wie school na nya adwuma na kobi me serew nwale na wo ma me nhira wo manu mu bia me kan wo abla boso ma eti me kasa wo se ma mate eti awa me wo se boy na ba o mo ba me 2 na ema ya 2 so ka ho to mo ba mo ba ego na ba yi do mo wura hall ho na me busa o mama ne na boy ba ko se ma me pa cho madam fene ma afia na me sa adam fo say be ma de utimi for ba adam fo because me ba no nsa na wonso nsa enti utimi for adam fo sa ma ne ye wo se ma boni nim am se nya me nim ni e ma boni so mem me ka fifi boni ateme a me ba ne fi ss na ma bra wo ma konso no eye me ka sa abepem sa amiri eti se ade boni ba mu so de abla e ba ha me pa ha ti me sraw e ma boni so mem adamfo de me ti me kan che se mo fa adamfo but me pese be wie boni so no se ma boni bi enim to mo kro ma nche na me de bufo kra so le firi o mo nchen e no mo koye etu o mo koye no afra akra yi ko tu o ko tu ama me fompa mo ma kwan ba se kim akra yi ko so fo kra wa nkra ye eti me ni me kru fra 1 2 3 obi amfa ana me se papa ye nya afra ne nhwa ade because na ne me am yakra wa busuya bodam ni kwa se bonam ka kwam kwa wa busuya ti sofro timi ni me ba ne mo so sa etu de nhwa ade se be so mo ye badwen papa ya kan ni a no bi ba be sraw na maame ni si ho a on be pama kora me aba ye hwa ni mu sa 1 month ye be mu se Sunday bi sofro no na ne yere na nkora bi ka ho na me ba ne ka ho na sofo ne bae oba me ni me kuru bi sa na mane ni tietie nyina ne se han ma afia ba ho na wo so wo ba wa nkra wa fom da bia wo se de maame ne ko na me ku se de maame one ne nko se sa akora ne wo ko school we life asesa ma me oba course ye nko a wo nsua de na obeka bia me ya computer na ne maame ato ama no ne maame da bia odadwom eti akwa no wo nsua de eti akwa no oba mo wa mo nka bi nkire no maame no wo kasa bia na ya adesua me don fa me nya hwimpo na maame ne kasa bia na ya adesua o kana ne ba ne di natem ti akwa mo yesa na asa mo sha akwa ne kutupa se onte ne hu fi ne maame nchen na me kuru kasa efi so fona no a akwa ne kwa mo fa ne kosua adwuma ana me me ma wo me ba me de be ko school me fa ne kosua adwuma se na se me de me ye na se mo pa se me nim de me ye etimi me nim se adesua o adwuma sua o se be ne nyina ye ana me se be de ba be ko school papa man fa mba ko school o se yan enye school kwankwa ne di edi ye die ba etimi bufu kakra pa Maame Frimpomaa ho dem kaza me bo fara me boa na me ka cha pa ne se we no me de ba do mo sole nko e no mo sole ko ye eti akra de se nyame ne kura nyame ayad makwa na wie school Frimpomaa akra ne wie school ba ye wo de bag be si we se kim na wo de sofo ne wodo wa nkra ye time asofo no beka se enye school nkwa na mani pedi enti ma aba ni nsu adwuma no wadu level sen pepa cho na o level 200 level 200 na asofo watimi ahwe ama maame atiti ne morem e de ne ba akoto school mu aden na beginning no admission fee ene niam ototo ye no wani kan kase ma school no menko eti fa me koto adwuma na ade ne kwa wie ye Maame Frimpomaa every time bia me twa fees boy ne ka kire me se metimi dia mo de 2 ne de ai se 2 no ko set ana akọ pa adwuma aye eti fees ni nya wan yi ase metimi dia o ma kwan no okọ bia se be the fees san komo we nyina na oba ninim ni nyina be ba ninim o ma kwan no okọ bia after ba dem se toilet roll tu bi sa oba ne se nkomo ben na wone papa sofo ni kodi ya e ma sofo no be ka kire o se mani nya school na won kosua adwuma obi sa oba no bi sa me ba ne se nkomo ben no okọ ho a wonu o mu de sa se watwe aba wo mu esre me maame na me hwe wo no nkomo ba na no o mu dia o so on de onu o mu ni nkomo bia no nka se school no wonko ana me se na school no bekwa woni papa ne nkomo anka pa ne betuma obeka se be sua adwuma sua adwuma ti presla me sere de oye de odi agwa me wu because na mu school ti na me nyaba doctor kasma me koja ho no makoja o maye sen ba ko pe onu nko a na say Maame Frimpomaa me na say 8 ade ba kwa me ya de se me kuru ekura woni ba pia aba me nti na me ba nti me nyama makoji presla nya mfie sen patch 22 years 22 ani me
say we school no DNC because what's my okay what in this from beginning to her didn't ya say akwani we school be nyanko pa bo say nya ye funu ni bi etina ka me hwe me won kola be bra me no mo ye oba ni we school wo nyinsen okay me hwe say ka akwa de ba ye no wo de me nkola ne be hwe because we bi wo wa we so say ya wo be bubu wo nyina agui satan ba ba pata ne mo no etu obi aburo sika nyina agreda ne dwiri go man ka nkyere ye tres ho kyera ba satan so amba ne be wie tres school fees na e double etu aburo ra na me na didwa age 10 years ni me ka kyere so sister Hana fa me buro sika no eso so fa kotua etu me ka ni nyina ache me fa bibie nsie me bai am se ma fia bedura enkura de doso etu wo hwe akire ma me na ne nkola no enko asebe ye betime twetwe buro sika na wo no na chese ansana wa kwa attachment ansana ba kwa service naja ye be post wa benya aduma aye no na chese twetwe ka bi afiri wo me bai ba wo de bag si wo de sofo no wo do na hu ni biem afiri e matete ka cha me bra me de na chi na me bra se me frɛ no na me ba da hu nyansa frɛ ne wo fa no sa me maniska se me koduma me nkala no na so ma me wo ma me ko school ma o me lo ska da wo ma me mu wo ma me da wo ma me kula me ho kire me ama me wona me ba enti wo ma me timi ka so ma o ska nto aduane ni da tika de wa ye enu o cheche mu kire ne wo fa no na ne wo fa ne se na wo ya asem se che wo ma me obetuma da dem ama me ama o ska enti me fra wo ma me o se ne wo fa da se wo kan no wanka bi ama no eti no fa ne fe na no akate no no fa ne fe no di na tem na me bra fra me se presra fe na ka sem bi a che no de akora ne de won kana sem biem eti wakɔhye e ho no maintain nka biem e wo ma no afrɛ me e wo ma no afafe no ma me na gya me frɛ kla won frɛ me biem e be 1 month ni wo ho no frɛ me e no se ma gya me peke me ba me ni di nkomo o se ma me nyem nam so wo nyem wo no hwan na nyem o se ma me ne ya wo nam so ya wo ne hwan ye be ba ho ne no kate no eti Monday ye twa mu ni week 2 weeks na boy ni di kan e ba ho ye o wa no me sa frɛ se Monday no mo ba ho eti o mo ba e na me ni me kunu na we mo makwa aba na me kunu se ekwan so obi sa ne kwa so sen ya da pepa achew me ne prince ra nyom na be ka ache mo na me kunu na wo na esa wo ba so na nya wo na esa wo ba eti kwakwa no abusuafo nwene ho eti o ka na me se wo na wo ba ha no emire bi no no sen ai mea ma na de no be kire o se na down for no na me so ba e no me ka store wo na ho kire wo me ka se me ba ni ntimi to susu me ban se be obewie squad acho ba betwa susu no se me kan se be nyina acho se ma kola no onya so awale kola me kan nyina acho eti me dia me de niam ni nyina acho me yesa me hwa me ba but school fees na me tua no first term second term do ko ni 2 years 200 million ti me serew ko fa me sika bre me na de se be wusa awale na na be wale se obusu afọ aja kola de firi me nsam sabi obi on nam kola wa abusu o so for na busu of wet match me be free me sam mba na me ya ka den it ko fam sika bele me na boy ni so no da ma se no ko he ni week na ne papa ba ho na no Monday ni week papa de ne yere ene de ma ne nkura nketenkete ba Frimpomaa o mo ba wa na papa ne se busa na mane ya chese wo ba mane ya chese mi kuru kwanya de bane akola no ye podi awo kra de ye ntie wo abrante na wanyem wo ba no ono ne papa ene ebe bomu ade e so for set na ma ne pochre sa ma be Frimpomaa me ba sofo na wo ba no ko ne ho ayarehwe no abrante ne ye ne ba anti sofo ne ba ene ne wo ba na nyem na chese time na wo ba no sorry a wakwahye sofo ne fie wonyina wonte wo ba ne nka wo fra sofo me ba wen no na sofo ba no e kenkan bible no wo ba na se kasa ni nyamu la se kura ni papa kro nya le baby ko ni papa nso wo tabele wo mo dry large pom no se e ho na no ye adwuma ni papa danfo se kuro ni so na papa ni frem se Hana me wo se madafo bi te aduma wo so wo president ni boy tietie bi e na maduma kuro ni mu ti papa fe na me se da bi wo se ne ye fo ye ne ye to course of maame no me se so fo fie de me gidie nyina ko wula ho e wa na me twefo na me fresh off no na me se sofo me kunu president papa frem me se wo se president woni boy bi ni nam aduma ikronim wasinya no kra mama ya ne dɔɔso ampanso me kɔ ɔkɔda na se no ne mama ya ne dɔɔso e ma ne nya yie bi kra se ya abusua wie ma me kan ma me baabi me kɔ wɔ mama ya mbɔbɔ so te se me ba no eti dey na oba ne de abrante ne be chia o se na danfo no wo kama wuhu se eye sofo ne ba me pa cho da bi wan ka ho hwe di wan kasa de na wunim ho hwe to se wonyem na wo no ade beto wanim na papa sofo de nyinsen e ba beto wanim a
say akra no papa ne nya ne ba say ye ne ba de e fa ne ho ben dia na kwafa san komo ne ba mu me pa cha o dia kwafa komo ne ba ne say papa so fo ne ba no ai me wurama na akonya wo trase wie ma omu nsuo nipa dodo na ba nyina o ma anyi bi ka santa memre kwa de ka onom kwa ka betuma ji nsuo ne ba kokora kuta omu nyina anom na me kusuo na wa anom de agade egu ani mo na mo beto ye e no bo na ma ne san enkura mienu e de agobone eye me ba ne ba no e de agobone ma wodi we ya piem etu aka start na me kunu bu ofu na me kunu sei omu ni agobone na asem we na me bay maame ete me kan che de dade mbana fa me wotan nyina che se me hia ono bay wadu me hia on be 3 times me ba ni hia me no sam me ho etu sam no mu gina ba bi tu so ka kire boy ni se ni papa na ekono eti firi wono me ba ne papa no twema me ntwe bu sa me ba na wonhu asem obeka fo ma me suo me bu sa me kunu suo onka eti da bia na me dwi se ja be ma de na mpa che o me fa susu be ma de bibia timi so bitimi fa ne ba no me se bi kura wa ye bibia che me ba na twa so men kan sa asem no kura nsi kura eti na me yam chiche Maame Frimpomaa na me yam chiche men kan si kura nti otan da akura no ene papa ne ntem all because of sofo benti sofo be wura busu ne babo no se fe ne sen pa che fa ne yawo and I know my man say ya no me kunu epeso o kire nsem na ya wo firi ni mu no papa ne so for beza me kunu ba kasa papa yentu wo nyina ngu e wo de atwam say de aba de ye beka na me kus yentu wo nyina ngu say bibi say na kofa say bai akra no de ne kwaware papa no na wanya mfie sen e ba cha papa ne de ohun mi say esini okay na se na oba nani amaso kakra nti ahyase na na no ne papa ntamu nya na se o ko school ba ya hu se woni abrante ne twempena no me pa cha o ko school ba ya eno ne papa ntamu ahyase no mu ntamu ye atepa be kwa anwan east coast west coast obi kwa anwan wo mpaso papa esu kosi ne kwan ena ne e de ntokwa o kasa na ni mu da de bi ko mpe kasa mi kunu ni nya asma de bia be kasa wo ba no na wonye mi kwa na mani so wo hye mi kunu pe kasa ana me ba no so Maame Frimpomaa akula no de we mi tete no betima kasa ka de oba tan oba me ya na me ye no efi aba ne betam obi ani gye ne ho pe ba no wo dwo wo ya de eti asemu e pa de di ka tata fo ahembro no si efi ofo na eti asemu ye be yo mo nwanwa ba de ba no si ne metie pa no me si ne ma me pra me nya hwe de atetimi ye bi no e ba ne le me bed kama me papa yi tra nyina papa de nua ba ko papa ye chire ba mo nyina pa me be yasem omo ni akwa ne te kama akura school na anu ya na akofa asem ka se abele me ye ho na school na anu ya papa de ba ya te so omo de tu anim se omo ne akura ne nyem no ekosi san wo fie ho papa pa cho da ne ntokwa because papa ne oba ne baabi me ba ne baabi oba wa ntana me nchen oba boy ne maame ti akonya so okota boy ne maame achi say wan chia me wan kasa me ho enti no de kwesi ye nyina ati de abufo bai eti ensi papa ne bo de baketo bi bai o se de ba no enya 14 years en wo wo ye eti papa de bai no se dan na o se da wo nya asai na wo ye o se ai me nya 14 mi ko 15 na me wo ye o se be ma no ma anya ne hwe papa ne sia ma me hana enya school kwere de ye de ba no ebu o university kra ko top polity wodwo o se sofo ne se ne ba ene be ma nyem yi ana hwan sofo ne se ne be 16 na wanya 16 years 15 years na sa wo na sabio want to ubaye na obi no ba banyem 16 years 15 years na won career does it mean say me so ne me banyem mama me nka bibia na papa sofo me nyi ni sa sofo ne be kan sa asem no career no aka say obi we university akoto polity e wodwom enti ne nya obi na ne hira wo school everybody so ba me ano a what ai yawo yo to e kwa hwe oba university wa anwale no yawo na wanyem oba no nti odo oba ne beteka na me se maame to ne ba no be sha abai so mama bia ba ko pe atete entam wa bombe ye kura kire me ba no because ye de wa bombe ye wa yo ho so faza wa bombe ye akire me ba no eti wo ba na hwe obi na ba no to university na me de ne de wa me hwe na anwale no sem de kam de ne be ma no because ma ya ma kwa ni enyi nyina abedi no de meye bia ye bone ma akola no eti akwa de do abedi mu ho de ya ko tua asisi ni bia te ma me kuru kwa de before bisa ni say papa school fees what tua bi da ene wo se da bi akwa ne ko provisions o maame eyesi ya no abetua bi da wo se da bi wo se na maame ne so wajini school fees ewa ana papa na ai na dai na kura de kwa ma anye ne hwe no na ya nso ko hwe university kwa de na ye je na me se na mo nsole nko eti ansi
wa papa no mosene and what come bani di animu and no mo come de buy on betu koye to Frimpomaa me asem trap be celebrate me wo e come be ba mabo nyina me se be dia channel but some anye kwezi say ya me kradwa be dia rewo so abesi me ni maame papa me ni obia akura ini papa me abetu mo rem say me hwa me ba na achi da chi o akura no se ne papa we papa wu owu ye na akura ne nyamfie sen akura no wi ese na papa wu ye abotre why nya abotre mame bibia be fine nya abotre wate akura no wi ese sa na ne papa free mu ene ho ka university ni de aka nyina wa so ne da ese no kwa me na me hwe ma de o konsu me hihya ne ma ni se so bedwofo nyina ni me o konsu me hihya ne ma ni se ma bebrebe akura de kwa kasa de nyamu ne papa no so wa ba ko sabi won wa nya ya funde enti no no ns ni kase awo pramso no mde ne ba agogo etu okacha me se o scholarship wa agogo ne pramso enti ma prince anya o mo konsu ti ma me ne kwa na for so me se ma prince anya o mo konsu se be ya obeme na kwa na esen eti no akura no o we akwa hyehyɛ wa nsua de because that na me nim so for ma me bi eti akwa na nsua de enti esese no wantwa o papa we ne challenge was school mo obi antwa ana papa ne enti ma say school mo obi school kese sa no obi antwa na se munyina mutiewu ana munyina mutiewu yare na wo se eha oba na wo de ne course of nche na yare ben ya pepa na ye osa ni yefunu wo de ne ko hospital me de ne ko hospital sa enti bu okra metu aduane a no ma frem enti afede o ko school no hospital na otumi se school na bleme enti afede no de ne ko hospital foforo na so wo de ne chi no hospital amfa na aye se ne onko sofo wono monkoje ayarehwe na sofo ne ye duro kan ho ana na minnim no won ne kan no ye duro kan ho ana se mpaebo pepa ne ya bibiduro okay to kwaje duro na na o ka fi ho kwaje duro na me po me ye so wonjimra no manum ne fie na sofo ma me frem se enwono pesre tim ye ne denti wa anyere na onnom ene fios na ma ya bebre wono so akoye ono nko ano wo wi ana ne nka ena ohun sofo no so no mu sa no communista no kodi akoma ne nyina na sofo no wo ho no rent wo mu edan de ya asole sese nyinsen wo hwa wanyansen sese de metima ka se obetwam 3 months ede twa to ohun ba ne eda ben be ba chawo enura ni week owie school year ben be ba chawo owie school last year okay to real last year na okote course no as say waje certificate abo nanim uhu oba na otesen na anu ye omobae na anu ye omobae wasesa metuma ka say bia say nyinse ne wo ne dia wasesa tese dia ne ware ho dia ne ware ho dia ma ware ho ne say because we be nya 22 years or kwan say otimi ene be matena enti die enti na eye wareho a woti hu ni so Maame Frimpomaa de ma wareho kase a meti hu ni so ni se so oba ta betiti mo wure mu ahwa wo ba na je se mfaso we se betima kase mfaso bi amaso faso bi amaso se o mo set na abakora wonim sa aba faso bi amaso wan ko serve aban okwa ni service kura de bia be kase wanya service Maame Frimpomaa wanya service wo ode bag besi wa na do wankra o ode bag ni besi wa timi na me ya aduane si wa wo bebo we dey clear example of kotia de chen no fo clear ubana shiremu ni akohwiegu sister ya me obeja mi wona bo me dokono wo de case ni nyina ono kwa na adame fam su no oche sister ya family Lawson tese dia na wo je free omo nje pa cho say me bebrebe ni nyina me de acha wo mo me jimi school fees na me tua ne term yenu no me je say 200 million 20,000 o de ato omo anim me de ato omo anim dia na omo kan me de to boy na ni boy ne to ko papa amane kide besi bia na obo ba ho na e be ye ntokwa no adan so me frɛ boy ne say asam no o ma ba so mpre no me hu ne pomasi bre eti no me pese me de ko ba bia ja ombra bo ame ana boy ne se an se pese baby o won wasi ni fie na new site e wo kuro ni so ai se pese o ba hye pie ba akokora wo ne maame proto so na ma afia wo a o maame akodwe dwale no asimo be ye bia na makoma ya etia wo nwie we ni de ne da bi o me ba obi ansi kwan se abaye a wanya 22 years
emfa ne ntena obi ensi kwan se ne nyinsen but sabe aboa kurampo na mabonte a wo wura aboa kraman wona mabonte a owo wura aboa nantwie ena mabonte a owo wura enti papa sofo a sabe wudi edomanim wona ese wo hye ema pepere ye adwuma ema no kuradie eba muntam na se wo ba akwakoye we ya yenka se akora no enko sumi na so ntino okokofa ekuro ba ye mia eye den a wo makwakodi agobone na de nyinsen ya ba enti ye fa kwa paso ena de to oba tan yanim na timi ko kansam ya kire no waka se me mpeni o se den na watam wo se mo mesene yenko na papa no kura anya ne papa eya wo ba Monfa brante no ntoso monfa baba wa no ntoso na denti a de na maame de aye no a wama ne kɔ maame nani sei no o mekirem ebia na nso waye oba ne bibia wunim Maame Frimpomaa me ye ne bibia de nyina ya adesua adesua na no wo na se o tata ne se wo nsua de no wo ye course anti efie ru akwanya me fa ne kransie Saturday ne yesie no baba kura ka che ne se maame kɔ no dosu baba kwa de tuma ne sister ha na school fees na wo bo oba no wo ka mane nsua de adesua kwa na papa ne kwaka wo se a ye pam na firifie ho etu ka so fa pension de a ye pam no e na me pam na firifie ho tu me ka che so fo se me obi ba do wo ba ntese wa akwana da ye funu eti me tan me ba na eti se de mo do no me ba se me tan ne pass na on baba ah me tun kaka sa acho se bibia si atomani no aya pusha ye wuru so fo hye ba bia eti me so ka nyame ya doma ye nya se nyame ya doma ke penada se si ti bia ka me ba mo amana so ama ye nyina ya trans ne de se de to e dia to okay ani odi abedan ya wa fidie so de e be frew na waboa ye na 96.3 ya de ahye na ye nyina ye hia brada nti wada roma ya na e bia be frew biom na waboa ye na atene mase na odi beda wa fidie no so ne ejimi kasa ya mfrew madam papa so for say ebenada ye nne na woche wone wo ba no ene ono ne ba ene abusua ne beba ne atena se aka asem ba otie wo sesie ya to ne nkra omba no aboa ne ho e de aba yo papa sofo wone oba ya wo se mu tie mi a me de akora de ka ma bon me ka se me sese a mi timi ensese ena akora no so no se do akofa aba no mi timi nkasa de bone ena me suma aba se ma aba no so nwale no na me de school fees no me de bibia che no school fees no ebro village ni sika bo se na me boy am de hwe me ba no se kamba no so be boa me am ya adwuma ne de atwia no akwa ne service wa me na anya ne service wa ma ba na anya hwe fa wo ba boa ho se wo di 200 million ne ba no afa yire ko me nu ni asem na ne me senie me nu ni asem bia se sa akura chenchina me nim de me ba no wo no me ho wo no me ba no wa chenchina pe so de chine mo abusua na abonti su ayi bodam ni kro nam ka akwa mu so fo wo wura o me ba me nya na jeje mu o me nyo ba ta body o me la reresi wo ba ta de se bia me ba ni bia maye no me ba ni ntime dan kula mba ne ya we se bi ntime mo so because of me hwa me ba wie nti me ba da ache school ni man ko bi ade me friend so bi ba akọ school o be sha uniform etimi for so biala ti so no ba ya ma jeje mu dia me da ba se pa me da ba se etimo fa 200 million nimla na fa ko tie bro wuraka na mo fa akola no. Hello ya good morning apombo ko de nyame ado me ho odem pa na Prisla ho tesen Prisla ma me se wa hwe ne ba school mo ma akura ya anya service otifia na mo de nyinsan aba se wanyem Prisla e ba ne sen Hello fire we de kafra mesre wa gina ye kakra bi ma me na yente wonka wai afa de mu da ho kra nti yetie de nti ma me na hwe ne ba school akwanye mo no ne yetie me say you say na de no kra ba so ka se me na ma na anya service oboa na Prisla wa service the service by me ka se on conference because Hello yao
Jina ye kakra ne nkasa yeti o. Die nti akra na anya service aye say waje certificate ahye ne yemu ne yeti o. Ana me say that no man network ne mwa mo san try na mo friend ma yenhwe say emu beda wa so wo no ama na anya service wo be ka acha bisa meboa wo mua de nto be ka straight acha bisa meboa akora nye o free voter buy ya o de back see wa na akora de be hwe mu fie ho obesha mu fie bu sa papa so for say man fra akora da ka nche de say anga to so for say wan pam me ba na mfiri ho na chenchina wo so wa kira ma ne ba wale de do say wo wale na mo kwa ahina nkopɛ maame bu sa papa so for say man ka say na last time to maame man from pama ba ko han bi ye han maame wa Ashtown so mo ha bu mo bi su sa to ba ko han bi Ashtown fa he on ba ko maame from odu oni obusa busa fo ina ko menti da o ya han esu nyina ye han bi wo Ashtown he ya han Ashtown benya bi ye han maame ye han wo mo esu ye han wo mo ebedi akire e wa Ashtown ka de nyina cha papa sofo Ashtown fo ho kro me ba de so na ne ba no so be wale ne tia me sanie me nan nie omonya den edu so ye ne ho ade on kwa Ashtown ko han maame oba ba gi ni trinsa me ma do firi ye die me fa me ba ne ma wale me ba ne so wale ye oni ma wale ho we oba ne ho soso ana e ba try soso kaka e bia hwa ni mu odu hu na beka say bia obi a obro 22 years because dem wan say akra ko school na sofo me nyi ni gi say me ti free sofo na nkasa nchen say otimi ka kire o say ma oba ni nya school ne fa no kwoto adwuma mu all because ne ba e ba oba atodwe me twa tonton so da ye ban ka ye kan ton so da hello yao me ba cho yeti o de ntia wanye maame ne ba ne yeti o wa ma na anya service ana me say me service na me ka ma me ni mbuade ji se me like I can see so bo na ya se me mbuade ma me no di ala se me mbuade fa because en se mo ka tire me di elu a me ya na what about to my in the wood kana odi ana me see o ma say kan de se me di ala ti ala oba ni ma o ju ni o se me no na se o na di di se be na di be oba ni ma wuntimi ntua na school fees me ko tua me ka school fees no me ko tua bu a me kwa ko tua ne bag na mani ni suo na me ko tua school fees me ko tua me ka schools so oba ni ma me do ama me ba na mo wale me da bi so tua school fees ma ya o me no ni asamo edu so wale principal me se me na me sani me ba hello yao na oba wakwa kofa na woni ne tie na enyi sen aba mu ada na mo mpe kwan paso ene ne maame entena se enni nkomo fa bra abaya ne ho na se maje abaya ya boss se bibi kwoto na mo de ne fa he maame no kwero aka no ya ba ya ba maame no ya ba maame no so atama ya maame ma bibi ya o papa say ankola di o machi bu sa papa say akora wan ko school akora nam street mu kura no obi ko fa nanyima yesre mpanimfo edi achi o papa fa o sister dan na mo ka ho a dan o papa ma dan na sole ya dan na ka say wonya 15 years and wonyim ye no o papa nya ni pakro hwe o papa so say obi wi university ko to polity ase mo ye kan na say me ba na me hwe na minim de me ye o papa be che me nyansa say ka say me sika me timi de ya de pa hello yao o papa si nyame ya adoma ene na woche benada wone o ene ababa wani nyina beba enti ye hwe manim why all right ye hwe manim elder Maame Frimpomaa ayare hosemo sister Jason no why na mintu fu kakra Jason no na nem kwada na aba ne de wudi o machi ahwe a obewu no o mte ho so wu Jason no obande place la ho place la asemo Maame Frimpomaa utie asemi pa no wahwe mu yi a sofo no one ne yire enyina na te na obi ba a oyare na mo ye na duru mo de na ma mo ba aware adwena wode ayesa enyina na so wo se ne ba na hwe obi university ama chese wa boka agu
nti wo pe obi nso a wokɔ university na just wode na tuaka na adwene nyina no nti omotu saa na moyi aye ewo nam botae we so na ma yanka de ekoso wiase ne nyame fie sofo ene na yiri fie hoye mission house na mission house wa ye makwan ma saa ne ma ikoso no eba saa no a na ya makwan se nipa nkasa ntie kisosom sofo fie na sofo ba atumi atu saa na mo ya makwan ma obi ka de esese woka entwa ye kura na utie maame asema ne yawdie titiriw ye ne ba no adwene ne botae anko wo akwada no daache ho na akɔwie sei university ne de wawie wanya ne service kura ne bayinyam ama sofi ne yere agye ne ba no wohwɛ o ma agye ne ba no sɛ obi wo ha otumi kɔfa nyinsen nanso yere a wɔtene fie ne maame wɔso wodi ne baba akopɛ ɛna akwada ye free ne nsa preko pɛ a onnim baabi a sesiei no ɔka nasɛm ɛde afa ne bɛyi akɔdi sɔfo yi ɛne ne yere hɔ ɛne ne bɛyi na wo hwɛ kwan a sɔfo yi afa so a ontumi nya asɛm papa bi nka ɛma maame akoma ntɔ ne yam na ɔkɔ gyina hɔ sɛ me ba wo 14 years no wo yɛ ɔba wo 14 years no wo yɛ entidan wo na wo ba no wapere so ama 14 years wakɔ wo obi de ɔde ne bakɔ university obotaye bi awɔ no ho na wo wache no ama wo ba we unim ho yekura ebeka se wache na ama no go say ya utumi kɔ ma me o ka kyerɛ sɛ school no kura be ya ma obani nyai na onsu adwuma na obi hɔ kura kɔ school sɛ ɛno kura kyerɛ sɛ unim ne na ɛkɔ so ofie hɔ sɛ unim ne na ɛkɔ so ofie hɔ anka wonka sa asɛm no enti ne akɔ yi nyina ba nyina no eduru ba bi a ye ne yade ye sɔfo no nyanka sa idea nanso sɛ maame ka kyerɛ yɛn yi sɛ saa na tie de a ɛyɛ me dɛsɛ sɔfo so ɔbɛba ɔba wɔ se yɛhunu sɛ te saa de a ne wanyɛ ne ye ana obi de hyeɛ ɔba kɔhyɛ ne nyinsan a ɛkwan yɛ fa so atu ho ana mo akɔ fie hɔ no ɛnyɛ saa kwan na wɔ sɛ ɛnkɔfa so Maame Frimpomaa yɛ kan nyina no ɛnkwadaa no ehia kasa kyerɛ akwadaa yi presla yi wo maame ti ne sue yi ya na duru ba bia ɛya wo sɛ wawo ba pa na wo akwadaa no ho adwene na akwadaa no nso nwini nuru saa ɛmɛma hemfa na ɛmɛma ɛkɔ ama ye ya sɔre a da bia afini bia ba asa wonim pra wonim nyansa ti maba schoolfo yi ɛna secondary school fo nkwada nyina atwempra abaya fina ɛkɔ so na nso anya o anya subampa nyame anya wadom ampanifo ase hwinhwim ade ɛkɔ sorosoro sesie ya aya wo se dabra wanya kunu eboro so a wani abre wo hui ebeduru baabi no Maame Frimpomaa bebra bebeti o abrantie na mi wie suku ya wonyinsa mi Maame Frimpomaa wadawrubo kabi mami o se mishia abrantie bi na fe na ma wie suku obo se na ode ho asem Maame Frimpomaa tie masemi mama na sa ba fie ha mama yanka no kura ne yentum maba anofo sa niam bi wo hɔ a omo ya emwa wo mo na Maame Frimpomaa mi wie no sister o so onya abotre so odi ne ba ya chi a obenya akoma yare yes ana ni kunu no nso ono so nya abotre na wiase na ankasa saa na tie eduru ba bia se wo babone a wo to ba bi nka enu bi ana sister yi wawura mu na onto ne boase na oto ne boase a edi asomdwe beba sofo beba beduru fie ha ye behwe aka medase grow fine do ka kwaba pacho se bibia boko de nyame ase se de ne ma Lydia se wa dance de me wa dance de bi o ene medi ai se emre bi doctor e de grow fine by eti na esi hwa na me nhye da enom eti ekire nam so okay me number ko hwe nam number ko si na since elder edi hwa da nam so ene metwa so say I will me say why you there why you sweet I just say why you sweet man for no what you say we die mato na na ne de anya asem ketwa anyame nhira grow fine nyame nhira mo pa nti ma ni nyina wo mama Lydia grow fine anya asem ketwa say mitimi dey elder me so de so grow fine no edin na ne so kwawo sure grow fine on say nipadua no pese yeyi a edro we de enza say uja ne kiri me no madansi dia me wo edro we ho eye nkrofo ne ka kire me
said the last na me come is Sunday dear. Me dey we dey mia na mano. Ma Lydia nso o kan dear. Mia mano. Doctor, Edro no am say dose baby bebre. Sure. Obi abenya bia. Obi abenya ne de na Evelyn Obi ya or say elder is looking sexy pa o na say grow fine ama elder grow fine. Ti ama elder ye kama. But you for saying Beatrice Kwashi. Okay, anopa ide na do nam. Anopa me ba anuma me nwa commend guy bi ma me so obetimi de me to quite 2 weeks. And I'm pacho me this ka come guy 30,000. 2 weeks ni draw no farming to kwanya. O se me ka nonsense shre no. Me friend so a omfa. Na my friend ma me da this ka ne ko ni me kunu ni me ma me ka on this ka no. Eko e na so ma me bo mi dua ni na ma eko dani dua no amasa my 3 janche. Nti mpamcho me di me bi sa de aba munim se mombo am na me nji misika. Wose wo maame bowdua sesen menti ase wo a wusika na wo de ama agent se onfa untu kwan na wo kwa kwaje usika na ba ne se na maame san bowdua wo ho me maame bo mi dua se adenti na mache me nua na danfo na tu wo nua na danfo enam no so ma abrante ne ji usika no kwache no nti kwa be ne fa so maame bowdua no me maame bo mi dua se ma ye yi boy na mesre na medi e no di efie nkosi abofo and no training to from Israel police station to Tesano police station to Dansuma police station. Omo yayama omo believe boy ni ma boy ni koy nti boy ni koy na boy ni catch a crime officer and say 2 weeks pepe or the scan beba 2 weeks ni so your face scan anko and no sa so share 20th ni so your face scan anko and no sa so share 25th ni so your face scan anko ni na me friend mama na mama didi matem no blooming dua o se mesre na medi oba kwashi dia minim ni so oba tan de obi ji obasika okra na obo aboso di nachi eti dia na wo maame ono maame ntem e ba ne sa ono maame ntem te sen minini ntem te fine if December ni mukra meto moto akoko ne oyo ne nyama ma ni be fa ofie nti scanner sam all the name say matching minya na danfo nti onti ase nti enu ndwa bonti ma ye koda ni dwa menimu ni na ahunhu ye dua ni nyaawo dua ni nya mi kwa ma mesum da ebia na misu efada ka omiti so mesum da ebia na misu efada ka edi sen ansa na wuhu funada ka no odayim edi 2 weeks da obo dua na 2 weeks we the instant dua bopa o 2 weeks nti patron mesum da ebia na misu efada ka osaso ka se mi kura amene ne ti se sebi so di ni ba ma she mi by ma mi afeso me ko wa mi ni mi ba ni na mi wu because of guy na Jimmy sika no obi agi usika na u picture na da so yi obi na twa wani so ana se duabɔ ne na ye wo sa me patro oyi ni na se mpabo ade bɔ mi na o ma me patro na eye mi sa nti ode ne mpabo atwa wani so no ene wani aye se da TV no so no instant ho no ma na se kyense na wani ni ye sei instant wa na meni so ye mitun na meni so kaminti dabi wo maami asama wo kan die hospital mi nua na maami oba kwashi me wasem na mu na ho because obi a obi de wo ka na wo kwachi na wo maami timi ebo ni so mo wani yesei nti patro me se ni maami bra ni se enam ni so na me di mi sika ma guy ni so okaja mi se me nya correct na me nya serious sa no test unua be man ne cancer try me ni free maami ba ko papa ba ko okaja mi se me nya serious na me nya correct ma wo se chat da so ho ne kwa me brother unua no e na wo send a picture ne ma no who na bisa say are you okay o na bisa wo sa adede audio be na ye ma na obisa say are you okay me audio ni man said and I'm in so na many I sent me say no on hwe na onje me 30,000 e ma me no send me say me serious dia nkomo na no nua ni di ya e ma no recommend na danfo ne ma wa di sika no koma no ma Frimpomaa me titikiti odwam e ya na mba ni blooming dwa no mo ye me my for 8 years e ya na me na se hyehye me sa enti me ka yen so mpese me tukwan ba me po bi o ye jeni o betimi di me tukwan and also na danfo ni di obetimi ama me tukwan 2 weeks pe enti no true audio na me nwane pressure me so me face scan mla me fa nkoma o ye unua pa one mother one father no pressure me say me face scan mla ne fa nkoma
guy na guy need mbe 2 kwan 2 weeks into okay na me doubt into me kru my dance into no friend me or friend me sa send me first scan him like into me this scan ko wie no that I this scan ko no onka on ye nko oso ono de onko me friend oso ogina kwa mu oba police for achi no okra moto njosi police for achi so oni last say ni na e planting na onua no ntisika no de hye hwan nsam pacho me de hye na danfo ni nsam 30,000 me kunu ya dance em omo ma me receipt ni na na otete ticket e wo dwom eya na wo na mu ehyehew does it mean say ugina ho fa akono e na ma na mu hyehyew ana say de na mu hyehyew nanti na me nanti ame na nya insu asokra na Ghana ha say no waye adwuma nanti enti wo na mu hyehyew na ama no ne de obetimi aye adwuma den pacho me imagine say so bi fie kra me pepa na bosumi so a na akwantu mo asem budi makwantu mo asem because country ben anka woko sim pacho amu de me ko Albania 80,000 it me catch me nwane say ticket bosumi dia obeti na ye hwe so di twa hoka it is uti ba ku bia odi 750 pesos me di nyame pa no hwe eno na mabo anu am pese me di tu kwan it onhwe na obi anya nya why adwuma no how many years 8 good years okay ama me na ase hyehye me ti asisi akra me na ase hyehye me matondro saa iti me catch me kurukra so on page juma afoforo ma me adwuma no so yenya meto ade so ayento enti na me di tu nanim so mpese me tu kwan wonya mfie sen pacho me 32 wo ma sen pacho ala 3 woni be ma ya woni no wo ho ya there be first one eso ne papa second one so eso ne papa and third one we so eso ne papa na say woni be ma foforo sen ehia ono ana na wo third one no nti woni me ma 3 na wo nkola 3 pacho na wo gya nkora ni nyina ho atu kwan me pacho be ma na me ne ti no onya me bone da nti me amadu say meja me mana man ba ko wo me ma me ona mienu na me omo wo sisi a enti obi akora wo oba ewo ma me nchen de ne be ka oba tan say obi agime basika say obu na fa so say bia process no e na enya mawieye na say me ba se me kwa akwaji sika wo ma me sa fa chire ebo odua e de mpabo atwa wani so e mo wani yesei menti ase me patro dia ba ai ni say me nua no na da fo pa ne boy no nti ni me chi no ana omo ye ya na omo beli me ma me didi matam saa wo ma me din de sen Grace Boatma ena abrante na ojiska no se fe ne sen ni nickname ye tough be ya dodo na friend Richard Tough. Good morning. Tough apombo ko de ye da nyame asemi di de Maame Frimpomaa na aha ye Lawson TV ababa wa bi e the case abeto ye nim se ye friend no kwahye na watua 30,000 Ghana cedis amount so obeso otu kwan up till now process na anya adwuma momfa ni sika ma no so a ada no boachi bi din asemi ye no kre because today I mean look at Wansoma police division. Me ba cho we dey wo police station ho. I have to report myself. My people are bringing checks. Be ma me yenka twi why na twi no utimi ka ne kama pa. Dey nti na wo police station ho. Yeah, no police station. Me trying to call from Wakantabak. They have been me call nti na mama pay. Ade nipa foforo asa ache wa kwa ho no ma na. They have to report myself because of the check that's why I'm here. Me ba cho check ben ya. Check I have to be car. Okay, let us say Abigail case now what they call police station and no one nsam na also the wo police station was say Exactly. Sika say na abedi ho. That's what 30,000. Eti da be na this kind man no. That's what me trying to call from. They are coming with a check, so I'm waiting for them. That is why. There be check there, Bema. Eya na ye true date e di good check so. Ya wa valid date ni ade anti yen hwe ni mu enkosi breben check no. I'm trying to call for less than in an hour, no. Less than in an hour. They will be here. It is they will be here is different from say your day check and as sika banti me pa cho wasam no mamu na wa ma me na ot kanta back ni enya o mansanko dia posifo ne nchen ye monitor to say sika no e na eba and as they will be here there hen I will be checking back. They are bringing check, so I'm waiting for my people. Does it mean say ene omo the check ne ba ye betimi akashi sika no ene ya I'm here with the police officer, so
I can't say anything so they are here. Martin ti say wo police for nchen a ababawa wo bibi kan kire no. Mpatro the woman say me my physical cash into me check because why am ya za check into me check. Afes who threaten me say wo beku mi. Wo beba mi fi abeku mi ntino. Me the abeda Lawson TV say me hu baby atochi ma po ayem bisa. Afes o memba no say bibi kitikiti cry on my ayem bisa. Me check me physical cash and then my passport no fa mama. Passport no way. Hello? Be man ba your passport no way fa. But your passport is on my boss chain. E wa chain. No, the passport is my boss. Me ba your boss na or the passport ni man no na say wo no the passport ma. But your my boss, my farmer. Edi kokwaje passport no na se check ni ye ready amonko cash sika no na mo fa physical cash e ma police for na baba we onko kwaje ni sika ye wi e beto aso wo ho na ne police for no nso akasa why okay yo nti oba pa said de na se onu maame ntam te sen Maame Frimpomaa me maame de me nkasa ne hu bio because kwa me maame de me afa so no Maame Frimpomaa me maame ti mi ko medwuma ticket office akoka chom se me bo aban ablonti yen yimiedi oba no we mfa oda to maame nchen onu de otini nchen because na obi a oba wo maame nchen de obetimi aka se onu maame nkasa biem ma Frimpomaa mpacho o se enya me ba amani ko social welfare ni na dinti no kan se enya oba o se me kwa me betro awasi no na menyem sa akola no ni staff father na de me ma papa no na me ne papa ni fa efunu wan nyim ye fi hospital da but why step father me maame ku na de me ma papa no na me ne fa efunu wan hwe me nyin side da nti me de me hu kro na dwane fi kaso akrom ahama kro mesen ko kaso nti nyame bo a me nya ticket mu kwan na pusu mi bia me se ne me maame kakakakra so on fa hwe me ban ene me ba na nyi me maame fa akra ne maame o se wa bo ne hu ka 2 billion nti me fa ska no embrance waje akula na mana yense mebre nti no obi ase minyi akula no obeba mi nchenti akula na sem de me mpese meke bio me misa no akula no ase awo wa carry akula 9 months awo no wo misa na se bia biem because Maame Frimpomaa kwa me maame de me fast one me wa dance for bebre wo yakwa akula we hu sa sisi oni be ma na ye baako na che se entokwa edawo no maame ntemu no enye visa sikai ne wa na de santokwa ne ba bibi hye ho but untimi nkasa wo maame a wawo atete wa ba bedru sa bri e wanyini a wo so so utimi edi